Udah lagi mas, Dua soalnya. sebentar lagi mas. Hidupin handphone dulu. Hidupin handphone dulu. Bener-bener dua apa sih? Apa? Hidupin handphone dulu gue. Bener-bener apa sih? Anjing lo ya. Cepetan. Itu Andi Lagi bawa. dipakai sama dia, lu kan lagi gak make sih, Flit, bener lo nih. Cepetan. Lo itu ngurusuin aja sih. Flit, hidupin Ayo dulu. makanya anu sih. Lo itu hilang lagi ntar gue. Berat banget sih lo. Iya iyalah gue udah hilang satu lagi. Powerbank gue dipinjem gak balik-balik. Gila. Males lah. Hidupin dong, Flit, bener lo nih, ampun sempat. Enggak juga semuanya nih gua habisin. Wah, cak lo itu ya. Lu mau enggak gua kasih rilis? Gak usah, nggak ada nopal sih. Oke, baik kawan-kawan semua. Makanya mana udah. Sih beramat. Kita tadi sedang mendengar narasi daripada jajaran ketua umum kita kawan-kawan semua. Kamu ngapain Jadi, video kalau lagi live? bersabar kawan-kawan semua, kita akan tetap masuk di gedung DPR provinsi kawan-kawan semua. Tapi kita dengarkan dulu orasi yang akan disampaikan oleh ketua umum kita kawan-kawan semua. Sepakat kawan-kawan semua? Sepakat kawan-kawan semua? Kita mendengarkan orasi daripada ketua umum kawan-kawan semua. Oke, sepakat? Pada kawan-kawan semua yang masih berada di belakang harap bergabung. Yang di belakang harap pada merapat. Satu barisan, satu